Well, we know team kwa. When we name so we are 12 and number 6. You will say about another draw. And the number is a drop here 0 0 3 0 0 0 3 0. And numbers are a drop. The lucky one also a 28. 29. Yeah, over 29. And the lucky number here drop it and then add pay. Cause nature nabula there. Uchara kese adi ne kese. Mpacho uni 18 years a onka ho. Yemfesika odi twaloto yembehwu entwa. Twesika when we ni kura at least we comfortable kakra. Why? Emfe ni bre nkogu so. Enye ne mamu aba besi kwa me despite fee ni bi. Twase ne wakuma wanka so wakuma ebeto yem. Na nkofo yem hia bro. Mameka say culture co toothpaste ena aba. Unse na no me ma feel bi amanfo iso mani age ho pa. Mesu unya hangover especially me mana. O de fa culture co toothpaste etwose. Menka ne wombi abiem. Unya hangover fa culture co toothpaste etwose eno ano. Eno ano wo adwuma de nyina. Wo sene so beyimu ka wanka wo de nyina e de fimo culture co toothpaste. Wo say ka na e de bidie ni body tray e na twitwe ese. Ene me esie fitaa ahode nankasa e wo bidie nim sa bidie na ne culture kofo e de aye toothpaste e omoton de ama ne bo so wofom supermarket bi abekobi aso pe culture ko toothpaste ya to bi mankwada no e bebo mo yie pa enhihyi bebresa eti enha akwada no kone ko pebi eto culture ko toothpaste happy smile Piwak healthcare for so akofa 3p garlic mixture e de abadwa so aka to senipa ade eboa me ya ho odin wie peyo eye immune system. Se immune system ne conform say kim ya de ene bedi so nkunim unya 3p garlic mixture me aboa my immune system no ano aye den what me agina na so ye pa me stop 3p garlic mixture ne bi eto na e mo pebito e wo okan shi kofi sam ana fe kens wo kuma se kodani heba na fe kolinak ho e fo ko abet sam heba takrade eye aa mensa sunyane so green light pharmacy bi na 0248 928 824 0248 928-824 neno mo eni ekwopen do to a ofrena bana so ebe kemi maka cho sa no pay mene social security and national insurance trust etwomti from SNIT wa na mo adachi me basa eno akofa da ofro bi e de aba first pa nye ne penifo yi eme akame atese SNIT nye bosum adwumefo nko ade a na nka first pa de nim se wo mo ye bosum adwuma na SNIT ye mo de benen chiremu na ba me atese se enye yenko awo se wugina traffic light ase kura eton su a obetimi SNIT contribution na dachi wa amre abrabum antwen so bi ma 70 Ghana sa na watimi survive wa abra SNIT betimi am over 200 cedis a month if you are called here head of corporate affairs was SNIT if you called here no watch it Misha, so boy, you last week you share a common a fiaman quarter na you share seed, but my seed na kasa a deade. Kwesi, we introductory remarks and we'll be right on point. My sending in Anna Wakano. Maybe a chum na yin na ye dream says, Netty the Cassinator. Ya bow tie, ya share spectacles, man, high heels, and a man smash him with suit, put on briefcase, monas nets, no, a modia. Now so, teacher, a fee, I didn't say, a body, a body ram will be at CSS nets, no, and yet, Brunibek as a former sector employees in Quadia, and see, snets and idiots, so we are one castle juma. Say we are lawyer, it be our war chambers, we are pharmacists, our pharmacy shop, we be a said we can we jina kwa hoton ade we tire we are carpenter, we are mason, a dume biara we bia yes wo hwe na wo do ho bedom SNIT because kwesi say we are carpenter, we are mason, we are doctor, we are den we be ba kokora we be ba abrewa enti se sa amre yo no ho ne de na wo so wo do ho ebedom SNIT na samre ne ba yeso yaso mu. Okay, enti yenhwe se enne akwasi nsia de oye adwuma multimedia enti kwasituma da moment obetwia ne SNIT amano
when you are snake for na kwa ne bedie ah me man kra na na mo frame say me gina traffic light as na ton pure water ya mo se metwia ebi na wo no kina bi manya so mfaso no emfaso de be pa ne wo sa sigma exclusively ma me a me ton pure water esi faso ne de emfaso a wo benya okay o call retirement me menya me call retirement sa pepepe na ye nua a oton ade oye onu akase na dwo ye online entrepreneur obeka snet ne ho a obenya me bae na me ne efie di nkomo na me ka che ne se ye me ye etwa mu ene ye page medie fefefe bi ho e fe ni seed no ne tintin ye self employed enrollment drive uchanity na ye seed na kwesi wonim se seed nso de Ghana for ye ti ase ye aba so de si ye ni ye dua we ya bra bom ni adodo ho ni agugu sunsu na daache enyini abeye dua kese na so aba ye nya ho mfaso na ya tie edi enti seed na ye pa ho ntoma no ye specifically targeted towards ye nuanoma omankasa eye omadwuma enti eno ye kase se wo ye wankasa wadwuma mfa ho ni adwuma kora wo ye kase ye bobo a ade ye bechi adwuma biara wo ye asebi obroni beka se ye legitimate business ebe nkobokro no na wo de adidi no kwan da ho se wo so wo beba no aba betwro wudin na bosome yatete wo kakra na wo so wo de abo ho bra na obusa se mfaso ben na wo so ma me be 2 minutes na me nchire mu kakra ye di kan ka se wo ye den wo beba akokora wo beba abrewa ebeduru ho no ye nuanom a omuye omadwan na ka me ya se so me an store metumi akwa time bia me pe bia metumi akọ nanso mmereye wo ho ebeduru mebi na ahode ope no wo ho nanso ahode na wo de beko no na eni ho ebi kura asitimi ka so me de me hwa me ma na omososo aba abehwe me asema me ka ne se na oba ni nyini na se wan hwa na ebi mpo pese o hwa nanso adwuma no kura no oni biye ebi so se bia me sika bia metumi susu bi ebetumi de makọ akire yewo krom ha na nkrofo atususu aye ye investment bia business kan wankona afa wankona ye hu akire enti because of we nyina enti ese fa ho be dom snet na do ho dom snet na se samre no so oba akokora ba abrewa 60 years snet betua wo monthly pension ekopim time obo ade be from me no ka say ene ye ya wada ene ye payday pension payday ye tua pensioner wedi 99 years onipa we okọ pension 60 years o watena pension payroll no so say 39 years oba ade nya mfre no ze obedi 150 kura gisi etua me ya sure say ka susu bi no ye ya asese nka sadada enti eno ne first benefit a obenya na say sika so make every year yetumu ti say aketua every year in fact this year yetu pension mu 25%. Okay, the second thing a obenya ye ba dodo na aka osela senate na wa da be na me beto senate 30 years na benya eso emfaso ye kwa ye be obi nim kina sem ebi kwa ye driver ni o kokuma se kwan so wo ba na bia nyame amfafi ye mpesa sa abisi na bia ka nkwanhia bom untumi nya adwuma bio ebi asabi ye twa na ye twa wonsa untumi nya adwuma bio nti no a doctor fo hwehwem no mugitum se dia aba no untumi nya adwuma bio na sa wo ye senate member mapa emfa ho ni mfi a wedi ye was senate pensioner wedi 31 years wo ye scheme no so because bibi to no untumi nya adwuma bio nti doctor fo gitum se untumi nya adwuma bio emfa ho ni mfi a wedi wo qualifying kwa de ye betua wo pension ekosi da wo beto anaso obo ade nyame nankasa ebefrew. Last one I was say meka ho asem survivors benefits ye ka ho asem ye kwa ye be se dem sika e bi kwa kan ko nya nkwenhia no na nyame amfafie na wantumi ansore wagya wo ma wagya oyere ana wagya okunu wagya abusua na omu depending on you sa mra na wote ase no senate say se sa asem ne ba yampopu ye tikura ye begina wachi ni etua to say 15 years of pension 15 years so that what to the 15 years so e bia wo join ye kra na bia mfie miensa mfie nan se sa asem ne ba ye betua 15 years of pension ama won a wo do omudi ma ye se echina bi no ni ho a yemfa bibia e wo se ye de ma wo yemfa ma sa ankrofo ne kra so ne se so dom senator untua national health insurance premium esan se e ka senate payment no ho de da. Okay. If you I mean just say for now no okay magiatum the person me join this CD amede just in Badwam office. So there are ways with me by office. The office say they win your Ghana for nyina nti obetumi akosnet office bi ebe no an say offer Ghana card na odi akọ ni atwere odi woni Ghana card so akọ a omo okwan a omo do befa so but o Ghana card na ma na ye hare ma na ye ntem we fache major mojai
gusu aye enti kwesi se wonya se osi bisa ho asem no me chance mako okay beja na say me join me Ghana card and me snit ne bom there's one number pena and I dey adwuma so me call retirement eno ano Ghana card eno ano Ghana card number no e wo ho nko ade a eno ano no hia sa the same Ghana card na me ba ye enrollment on. Thank you. Enti so ye wan kasa wadwuma na ne wo ye ni udi nkomo seed ato akoma so wo pese obetwire udi a fa Ghana card Business office be a ben wo kwa wo si o mpacho me ankasa me ye me store e bia me tonton koda nta ade me pese mbetwire mi din no an se nkrofo no ye officers na wo mbebisa so ja sebi bosomi sen na wunya aketua se ana sesika sen na wonya frɛ adwuma wo pese wo bɔ ho ban kai se senate no nea udi be hyem no eno ana se wo kwa ahomigye me ye hwɛ me adutua wo pension enti woni omo kasasa omo be kyerɛw na watumi atua no bosome enti eno ano no Ghana card na se moye nipa dodo ekuo bi a mo betumi aboa mo ho ano na ma fresh senate for ye besese mfidie na ba moye 10 15 20 mo aboa mo ho ano ye beba na ya ba register mo na watumi astarte ato susu no ntoboa no kakra e de aboda ache ho ban yes senate for years sikafo susu yo moto enti omo anyame ato omo so omo sika kwa ni mu no ko ahomje ma se twobom obedi ni sa ye na etwa ketenkete ni yesi o senate mfaso bi asa bi eni so because obekwa ahomje mi ni be ma tese owo se kete ti ama ahofama ne pepa ne se ministry for air to susu for the next be 30-40 years edin kwesi no hu owo senda kete we dey kobra dey wo hu bi da kobra na me ba dey so okay so dey wusi kobra ni yenka kobra dey no eso kobra dey ska fusu so kwesi koma wo kan yate sa na obema me mre kakra mechirim senate no say dem sika ye no bro ni say what you put in determines what you get no cra wo hwe senate payroll so na ye tua kai obi benya 300 Ghana cedis wo hwe isa meboa payroll kro na so obi nya 20,000 the same payroll in fact your highest senate pensioner says your scheme no so every month onya 169,000 Ghana cedis 1.6 billion old cedis yes me hwehwe ne dendendeng bosumi bia onya afe bosumi bia ye de man sa scheme na obi se enye na etua afia no obi ye yawade ya me no ka say third Thursday of every month onya 169 that's a pension 8 years grabber me nim there but what I'm saying is that say obi ka say senate pension ni sha na bia ntiase bi na enye adwuma kai say ni pay a all this SK afi bia ye besan atum or starting na only 169 but say we do 169 na make say obi so beje 400 cedis obi beje 500 cedis enti asema wo se ebisa na say aden na scheme krona obi je 20,000 obi je 30,000 na obi de oje 400 cedis and 500 cedis as ne answer na yetia ne answer ne say emre na wo ye adwuma no sen na wo de breyen. So be by and I'm no bidding come no catch me my year juma for all these years since my pension is 600 cedis. Maybe say lifetime what was your highest contribution to SNET? Say be okay na asefem kakra. Enti SNET ne say the city no nya wo de be breyen no eno na ye hwe so. Remember say waketua no ye say ye timu 13.5. Okay. 13.5% eno na obetua ama enti emfa say wo 1,000 Ghana na busumi bia we adwuma wunya 1,000 no bosumi bia obema ye 13.5 135 cedis out of sa 1,000 no enti se sa no na wo betua kosi sa 35 years ya make ya na so one fa bia anka ho no crown let's work with that 135 so retire be ma 600 cedis timi nua sisi anyway enti bo ho se 135 no wo de aba beje more than half of wakatria na woje no o ma ye 135 but yen the least we will give you no starting no 600 cedis enti se ejina wo so enti se wo nye 1,000 na se oba na so meji 2,000 meji 3,000 meji 5,000 eye moho okay but what am say wo hwe TV ni say o TV ni so aba wo table na da honom no hwe ba bi wakatria wo Champions League any relegation we nya kasatente hwe ba bi akatua wo why ye be roll sa na wahu
baabi akatwia ɛwɔ no ahunu sɛ saa na abɛkɔ ne sɛ na ɛvie ka ne deɛ ɛne owia the calculation wa unhia ka so bɛkɔ senate one kasa ubetumi aye. It's very simple. And then it is the benefits are calculated. You know exactly what you are getting. Into ne o start here. You be business so be 2 way for the next 15 years. Away now benya. O the 20 series be account every year so are saying now benya. So it is predetermined. And you say be a wo be retire na sa time be a me na me hwe benefits so na afim be ka so particular no hu mehi. Into the pension ma mente so kakra. No. The formula is there. Nya wo benya no ni nyinara agina I can say entoboa ene enthusiasm a wo de beto entoboa no na yeso so emre ni du na wo se ne ye ma wo no ye be ya ma esan say ye kra ye de emra hye ye nkete se yenye entu du sika brain a kokwasa bi anim ye Ghana parliament e na ahyemra said this is how benefits are supposed to be paid enti ye no du sika brain a e wo ho afebo emre ne so a you need choice. This year you have to come out. Yeah, when you have Premier League table, dear. Eddie, baby. Ain't na kwesi yedi nkomo. Ye hye nuanu nkran. And oh and yeah oh. Enyo mpenfo no mso mema ya no mema ye. Say na dey ka informal sector. And say mumu so ye. Formal sector. Me bosumi adwuma. Bisa me de me nkrata abekire. It means from no fafa meka say oh meji 30,000 oh there and no there so him say yes na yes ye bumra that is it you ntumi yes and he say enti ye informal sector for the enkoma ya ni omudi ni say ye ka say munni madwuma ruafo eni nkomo na obroni be ka say inse so mutua on basic salary no omuntua on consolidated kai say adwuma ru and sometimes you odwin say eh na me ye gi say metua 13% no so de ne dia do so ma me dodo enti ene o te 10,000 cedis e bia besides say so take home you say 10,000 but over house senate no na ye tua senate no wo e bia 3,000 Ghana cedis enu na your basic salary enti wo de onum say bosumi bia wo je 10,000 but 3,000 ye tua so senate enti ya ye ka kire adwumayefo no say mo ne madwuma wurafo no eni nkomo na mon kan kire o mana say mon show mo kran no mon ka mo entire emoluments ni mom no mo metua senate kai say wutua senate e wo 10,000 so a pension be kese asin say wutua senate e wo 3,000 Ghana cedis so I'm so BT system ho enti na make say adwumayefo no e bro ne be ka say you have to be vigilant and you have to have an interest in your pensions but see ya can say yankrofo bebro mu ye adwuma they don't have an interest in their pensions until we're 50 now if we say I can be 5 years me and then maybe 10 years maybe continue at that time say the boat has sailed and niema akechiri and say see yeah we 30 35 have those conversations with your employers na omunye hu bibi so if you come back be but me be sure that nyame adma next week mate sakonya ba na me no edia ye behwe na ye de betimi akwa adwumafo mpanifo na eduma ko sesis na ye na ye bodwabodwa no wan ne nkokwan ya asem ye ba no mabahwe Sadamaka Adom Afisem the head of public affairs, corporate services, Adom social security and national insurance trust. Yeah, Mr. Tinkram boy. I can't say no me free. Oh, and run a stakeholder engagement. Oh, Kumasi. Informal sector, you could share informal sector groupings. Oh, Kumasi, and make sure anything that went to me have fun. But it's your TV. This information be up about SNET. No, Edda Honum. Quite a fast one contribute. Say digitalization. When you Unya so be nanti bebre. It is *711 *9#. Follow prompt no be chia snitch see abra untuka enko babia. Be dey akwesi nyame admo channel pe be say dey share biem. Cause no chia snitch. Wonya.